I evo tu možete gore vidjeti, budem stavil neke slike. Kupili smo prag. Baj za taj auto, ništa. Zovemo Željka Kokoteca. Željko, moraš mi pomoći oko ovjesa, mogu, klik. Samo mi je poslao sliku, kupljeno. Onda nam je opet uskočil prijatelj Leš i rekli, gle, imam filge za tebe koje su najbrže. A kaj to znači? To znači da su najlakše. Sa 6. A kaj bomo sad? Onda tu sjedni, ajde. Tu budi. Moramo snimiti priču iz garaže. Bok ljudi i dobrodošli u još jednu najbolje casual priču koju vam budem ispričal do sad. Ajmo reći da je to priča iz garaže, epizoda ne znam koja. Radi se o autu kojeg ste viđali do sad na vlogovima, o dizaju u nekom backgroundu, ali vam nisam nikad ispričal priču o njemu. Zakaj? Zato jer ta priča traje zadnje 4 mjeseca i možda mi je malo žao koju nisam snimal od početka, ali jednostavno slobodno vrijeme neko koje sam imao sam ulagal u ovaj auto, u Citroen C2 VTS, i jednostavno to je bilo sve uvijek toliko kaotično brzo da nisam imao vremena slikati i snimati. Pa imam hrpu slika u mobitelu i budem vam pokazal ovoga i ispričal sad priču kako je nastal ovaj auto, zakaj je nastal taj auto i za kaj ga bomo koristili. Budemo se išli vozit s njim da vidite kak je inside. Moramo zamijeniti gume, ovo su cestovne, stavili bomo na njega trkaće gume da ih malo isfuramo. I u pravilu da, to je moj drugi trkači auto koji je nastal iz, ajmo reći, neke zezancije. Auto koji smo kupili u dosta lošem stanju i uložili 4 mjeseca rada i hrpetinu novih dijelova iz koje je nastal ovaj crveni, meni osobno ljepotan. Vama ako imate predrasude po francuskim autima, imao sam i ja do sad, ali od kako se vozim u ovom autu, sad sam napravil nekih 3000 km u fullu, mogu vam reći da mi je svaki dan sve draži i draži. Citroen C2 VTS 1.6, 125 konja, čiste zabave. Ljudi, ostanite u vlogu, a ja mi idem ispričati priču. Priča je počela negdje u 12. mjesecu, kad sam sasvim slučajno na indeks oglasima naletel na Citroena C2 VTS kojeg sam stalkal, znači htjel sam taj auto i hoću još jedan auto, ali o tom drugom autu bomo se razgovarali tek kad ga kupim. Oni koji me dugo poznaju, taj drugi auto je auto moje mladosti, tako da vjerojatno budu pretpostavili o kojem se auto radi. Znači, stalkal sam oglasnik, svi ovi C2 VTS-ovi, oni koji valjaju su 5-6 tisuća eura, oni koji ne valjaju su 3, a rijetko najdete ono da nije trul do boga. I izašel je ovaj po jako dobroj cijeni, a posebno me privuklo to da je bil prvi vlasnik i imali auto 130.000 km, kaj je ono abnormalno rijetko, znači prvi motor, sve. Auto smo dofurali i krenuli smo ga rastavljati, kaj da vam velim. Stavio sam ga na dizalicu, opalo je dole hrpa hrđe i ništa, odmah smo nazvali sve frendove, kontakte i uskočila nam je od Luke tata. Saša, hvala ti ovim putem još jedan put. I evo tu možete gore vidjeti, budem stavil neke slike. Kupili smo pragove, zrezali smo pragove kompletno dole. Saša je rastavil auto i iznutra i izvana. I krenuli smo u obnovu. Stavil mi je, znači, kompletno mi je zavaril, samo da si složim kameru, kompletno mi je zavaril sve nove pragove i stavil mi je ojačanja, tako da auto mogu dizati bilo di na dizalicu, jer normalno mijenjali budemo stalno gume gore dole simte tamte. I sve mi je zaštitil.
Dostalo mi je auto, kasnije smo digli auto na našu dizelicu i krenuli smo kompletno uređivati podvozje znači maknuli se tapicirung i iznutra se, isto auto sve zaštitil i skinuli smo dole rezervare, rastavili smo kompletno sve i krenuli smo auto štitit, znači kompletno sa bitumenom, sa bojama. Skinuli smo dole kompletnu hrđu i na kraju smo stavili i vosak, znači ko da ga je tvornica napravila, sve smo od ispod navoskali i taj dio smo napravili, ajmo reći pod navodnike, uspješno. Da, inače baš mi je fora snimati ovaj vlog zato jer subota je, popodne je, za tjedan dana nam je prva trka, skoro sve smo zbavili, imamo još neke sitnice, tako da lijepo je vrijeme, baš mi je uživanci, evo jedva čekam da se ide malo voziti C2. Da nastavim priču, u međuvremenu kako smo mi to radili, počeli su dolaziti dijelovi, kakvi dijelovi, znači budemo prvo stavili samo ovo, pa samo ono, pa budemo stavili neke opruge, da ga malo spustimo i to sve, jer od prvog dana cilj je auto bil pripremiti za natjecanje za serijsku klasu, znači za utrke slaloma, da pomognem klubu, autoklubu Pula Rovinj, pošto smo prvaci Hrvatske u slalomu, da pomognem sa bodovima, znači da pokrijem klasu 2, to je klasa serijskih automobila do 1800 kubika i da napravimo ajmo reći, po pravilniku te klase da napravimo auto. I tu je krenula ta ideja i rekao sam, pošto nam je pravilnik dosta rigorozan, ne smijemo puno toga mijenjati na autu, sve ono kaj bomo napravili, kaj bomo promijenili, nek bude top. Tako da su počele stizat pločice Carbon Loren RC6, znači koje koriste rally auti. Rezani diskovi koji su dozvoljeni od ove sezone. Znači to su bili prednje i zadnje kočnice. RB 660 motul ulje koči, novi Lightonzi. Onda došli smo do ovjesa. Gledao sam sve opcije, najskuplja opcija za njega je Bilstein B14. Slučajno sam pogledal jedan vlog od Miše koji snima vožnje na Nürburgringu, vozil je C2, rekel je B14 bez baj za taj auto, ništa. Zovemo Željka Kokoteca, Željko, moraš mi pomoći oko ovjesa, mogu, klik, samo mi je poslao sliku, kupljeno, Željko, hvala ti ovom prilikom. Stigali je Bilstein. I tak iz dana u dan kak smo auto raskopavali, pa je puštal karter pa kupi novi karter, pa ne znam, vilica je bila spigana, kupi vilicu, pa kupi kugle, pa kupi, znači auspuh je bil hrđavi, puštal, ali moramo, znači zbog serijske klase smo morali zadržati katalizator. Zovi Lastovčića, dečki napravite mi custom auspuh, znači da bude sve po pravilniku, da ga mogu homologirati, znači dečki su napravili prednji zadnji lonac, ja sam im nacrtal skicu. I fora je da sve kaj smo radili na autu smo sami napravili. I kako su ti dijelovi dolazili, tak smo mi došli do ideje, pošto charging post, dobro. Kako smo mi došli do ideje i vidjeli smo da to sve se otima kontroli lagano, otpali smo auto na lakiranje. Mislim, nismo ga otpali, nego smo lakirali praktički sami. Otišli smo do frenda, počeli smo auto kitati, počeli smo auto brusiti, zamiješali smo boju i auto smo polakirali na novo da to nekak zgleda. Kupili nove nosače branika, došli je ponovo od Lukice tata Saša, namjestili nam je te sve lufte i tak dalje. Dijelovi su i dalje stizali i stizali i stizali. Bok ljudi, evo nas. Kada vam velim. Snimam s mobitelom jer nisam se zelo nekakvu kameru ili ništa. Brusim od jutra, brusim već 5 dana. Idem sad brusit na vodu i pripremiti malca za lakiranje. Evo čisto da vam pokažem. Znači v kakvom je stanju bil. Prije nego ga budete vidjeli u fullu. Puno posla, puno svega, ali jedva čekam. Ništa ljudi, vidimo se, bok. Hauba je zišla svjetski. Ma dobro, samo pusti.
I kad smo napokon došli sa polakiranim autom doma, išli smo se primit motora i podvozja i pomalo krenuti to sastavljati. Naravno u klasi toj za koju pripremamo auto nije dozvoljeno nikakvi drugi nosači motora, pa smo morali ostaviti serijske, ali je ponovno dozvoljeni usis, znači usis sa gljivom. I to smo napravili, znači da bude ono najbolje i najveće moguće kaj smo uspjeli staviti, da on lijepo usisava hladni zrak i da mu bude lijepo hladno. I ostalo smo u pravilu zadržali sve u serijali. Maknuli smo klimu, pošto za trkaći auto nam ne treba klima. I skemijali smo stazni remen, znači ako bi to neko poslije mene radil, od Hyundai Getza, mislim da je pasal. Znači maknuli smo tu taj cijeli kompresor klime, stavili smo custom napinjač i taj custom remen i to smo sklapali. Naravno, zamijenili smo kompletno sva ulja, sve filtere, pošto logično novi karter je gore i tak dalje. I krenuli smo pomalo prema ovjesu, znači krenuli smo sa ugradnjom bilštena, slike vam se budu vrtile, tu valjda. Krenuli smo sa ugradnjom kočnica, pa nismo mogli naći nikoga da nam pošvasa auspuh. Jesam ga vidio zadnje, ja ga već dugo stvarno nisam vidio. Ne da mi se mes dizati auto, ali varovi baš nisu neki. Ali evo, došao sam do tut, još imam sad lonac i zadnji dio, ali moram dati prvo zadnji branik gore. Koji je tu, da si moram lonac pozicionirati. To dobro. Sami pošvasali taj auspuh i to smo složili i krenuli smo dalje na slaganje interijera. Kod interijera, znači, dozvoljeno je da po pravilniku imamo neke štange, nosače, stabilizatore koji su montirani na šrafe, znači koji su šrafljeni da se mogu demontirati, pa smo to iskoristili da bi mogli sekirati naše pojaseve, da bi mogli staviti trkači sic i da bi mogli složiti da bude vozač maksimalno siguran. Tako da smo izveli te pojaseve, složili smo custom nosače za bočne pojaseve koji dolaze tu, koji se vežu na sic, znači stavili smo kuke gdje auto najčvršći i naravno ispod sjedala izbušili smo pod i stavili ispod ojačanje po FIA standardu gdje smo priključili ovaj dio, znači da bude vozač koji vozi za ne daj Bože maksimalno siguran. Složili smo i vodilice iz tog razloga jer ovaj auto ima još jednu namjenu, a to je škola vožnje. O tome vam još neću pričati dok ne bude sve na papiru i dok ne budem u mogućnosti to pustiti u pogon. Znači ovaj auto bude služil novim mladim vozačima da se uče voziti, znači sportsku vožnju, mogao se bude rentati i tak dalje. Stavili smo glavu za volan, novi volan, truba koja radi, ne budem sad stisnuli jer mi mala spava da ju ne probudim. Ručicu mjenjača koju smo maksimalno podigli jer nam u serijskoj klasi nije dozvoljeno imati short shifter, znači skraćenje mjenjača, a mjenjač ima abnormalno dugi hod, kako morate i vidjeti. Tako da smo stavili ručicu da mi je malo lakše s njom baratat. I pošto se mala mi jako voli voziti u trkačim autima, još uvijek imam gore sjedalicu, čisto da vidite da auto služi i da ga svaki dan vozim. Moram još pohvaliti Karla koji mi je uskočil za ovu novu štangu, za ovu štangu koja je custom, i firmu to jest ekipu iz Plastilaka koja mi je plastificirala to i koja mi je napravila obnovu i plastifikaciju serijskih kotača, znači koji sad izgledaju ko novi. Znači došli smo i do toga da smo plastificirali kotače, naručili nove ove znakove, naručili sve kopče original, lajsne original, sve. I da, na auto je i keramički premas, tako da je ono auto... mislim, mogao bi vam pričati o autu još pol dana, ali neću da vlog ne bude predugi. Ništa, idem staviti trkače kotače, pomalo na njega zašrafiti ga, idem se malo voziti pa vam budem vožnji još ispričal nekih par stvari oko auta. Ništa, vidimo se.
Naravno, došlo je vrijeme i za trkaće gume, pošto je to trkaći auto, pa isto tako i za trkaće felge. Gledali smo koje kakve felge, kak se zove, one kaj se voze, Evo Course, OZ Ultraleggere kako imamo na Ibici i tak dalje. I onda nam je opet uskočil prijatelj Leš i rekli, gle, imam felge za tebe koje su najbrže. A kaj to znači? To znači da su najlakše. I to su felge od starog Citroena, koje izgledaju kao da su čelične, a u biti su aluminijske i ima 4 kg svaka. I mislim da lakša felga od 15 sola te felge ne postoji. I samo najbrži trkači često morate vidjeti na brdu i ljudi misle gle ga vozi se na željeznim felgama. Znaju za to i imaju takve kotače i takve felge. Dok guma, znači potpuno je nova, idem sad s njom napraviti par kilometara da se, mi to zovemo, otvori, tak da mi na prvoj utrci radi proper, je Avon ZZR, najfinija smjesa, najmekša smjesa, znači mogu praktički prst stisnuti unutra do felge. Evo, idemo sad to namontirat, pa da vidimo, znači ovo je fakat smiješno lagano. Bomo sad to namontirali, naravno natikače parti, zakaj ne, subota je, lijepo podne, vruće, topić. Trebam iskoristiti malo da si posunčam prste na nogama. Nadam se da budu ovi šarafi to dobro stegnuli. Još budem ja to stegnul na kilo ključ. Lufta to nema. Konusni su pa malo ne love točno kako bi trebali, ali mislim da bude to top. Da. Idem sad staviti sve ostale kotače, spustiti auto. Nismo još napravili jesmo špur. Malo smo ga ostavili otvorenoga. Nisam još napravil kompletni setup, to jest nisam odredil visinu auta, znači jer po pravilniku najniža točka auta smije biti 9 cm od poda. Moram staviti ove gume da to točno izmjerim i to budem radil tam u petak, jer ne znam da li je trka subotu ili nedjelju, bolje da me niko ne čuje, ali uglavnom da, prije trke budem to napravil. Idem sad izmontirati kotače pa se idemo voziti. Evo ga na trkačim kotačima. I ništa, idem uzeti opremu i idem se malo prepeljati s njim. Ako se pitate zakaj to radimo vani, a ne na dizalici, evo čisto zato jer je na dizalici Ibica. Za 2 tjedna vozimo brdo Skradin, na njoj ima još dosta posla, tako da nju radimo. Ništa, idem po opremu kak sam rekao i idemo džir napraviti pa da vidite kak je to iznutra i kak je to sporo sa 125 konja. Vidimo se. Evo nas ljudi u autu. Lagano kruzamo da otvorimo gume. Gume su mi onak puno bučnije nego cestovne gume, tako da pomalo sam krenul. S tim da šarafi koji mi stišću, s kojima stežem ove felge serijske su mi malo, konus mi je malo čudni na ove felge, pa nisam ih nikak mogel dotegnuti, tako da sam si uzel sa sobom i kilo ključ za svaki slučaj. Ali na prvo kaj vidim je da je auto jako direktan. I još nisam siguran za tlak, budem išao kasnije malo provjeriti tlak, idem se sad samo malo prepelati da osjetim feeling i da se gume otvore. Znači stavili smo gume na svoje mjesto, ali nakon ove prve vožnje budemo prednje stavili nazad jer se zadnje baš ne moraju tako lako otvoriti ko prednje. Vidimo malo kako na tim gumama ide tih 125 konja. Auto se inače jako lijepo čuje.
jako dobro koči. Idemo sad na dionicu na jednu popularnu dionicu prema Kalniku, gdje se svi onak malo agresivnije voze. Evo. Znači s ovim autom nastupamo na slalomu. Slalom nisam vozil 2 godine, tako da nemam niti startnog broja. Od ove sezone su fiksni startni brojevi koji su se dodjeljivali po plasmanima od prošle godine. To tako uvijek prije dobivalo prvih 10 fiksne brojeve, a sad dobiva prvih 10 plus svi ostali. Tako da nemam broja i nisam ga imao do neki dan. Pošto nisam vozil zadnje 2 sezone slalom, mogao sam si čak i birati broj. 24 je naravno zauzet. Tako da odabrao sam si broj 224. Još sad čekam izradu, znači te naljepnice sa kojom budemo kroz cijelu sezonu imali taj broj. Na C2, znači na svim slalomskim utrkama bude 224. Dok za Ibizu, znate, već 3. sezonu za redom imam broj 136. Tako da evo, sa brojevima smo riješeni. I ništa, evo jedva čekam, 6 dana ili 7 dana mi je do prve trke sa C2. Baš se jako veselim. A autić se baš vozi. Baš se lijepo vozi. Evo, ne znam kako bi drugčije to rekao. Sam je guma mi je nekak malo čudno bučna, nisam navikao na to, možda zato kaj još nije otvorena. Ili kaj. Ali evo, vozimo se 4., 3., 2. Zavojna jako. Paziti tu na bicikliste. Mada se mi tu s autima dosta brzo vozimo. Ima i biciklisti koji zalutaju. A čak i nisu samo biciklisti, nego su i ovi kaj trče. Ali vidite, auto je zaljepljen za pod. Škripi, niš ne lupa. Tu sad dolazi naselje, pa idemo malo sporije. Idemo prekontrolirati gume. Sad da vidimo s kilo ključem da li se kaj odtegnulo. Bomo stali tu negdje sa strane. Još mi jako smrdi i grane i sve, ali kad je sve novo, ali najbitnije mi je da niš ne lupa. Znači, auto se vozi fenomenalno, ne lupaju amortizeri, ne lupa auspuh, ne tresu kotači, baš je sve kak treba biti. Jako sam zadovoljan. Fuj. Da vidim da li se to kaj pomaknulo. Da još dotegnut. Evo, dotegnuli smo kotače. V autu je 1.000.000 stupnjeva. Moram još probati negdje krenuti, uopće ne znam kako krenuti s tim autom, da vam bum iskren. Ali auto je žestoka zabava. Znači nisam još vozil ni jedan auto da se tak drži. Baš je malički.
kratki međuosovinski razmak i ono, totalno je fun. Znači sad imam auto od 400 konja i od 125 i mogu vam reći da je zabava ista u oba dva. Samo ovaj 400 je ono opasan po život, a ovdje ipak se ne razvija takva velika brzina pa moraju oprostiti. Nema nikoga iza nas, bomo probali krenuti, ne znam, sa nekih 5. Mogu i sa više. Bomo probali sa malo više krenut. Sa malo više obrtaja. Sa 6. Mogu slobodno krenuti. Auto koči brutalno koči auto, ovo je show. Eto ljudi, kaj da vam velim, dalje moram pomalo, izašao sam iz ove komfort zone. Idući vikend Karlovac ili to je Lasinja ili Ličko Lešće, nemam pojma, tam negdje uglavnom. Autoklub 4 Rijeke organizira prvenstvo Hrvatske u slalomu, prva utrka ove sezone, znači nju vozimo sa C2. Startni broj sam 224, Autoklub Pula Rovinj, zajedno sa Nenadom Damarijom, Ivom Damarijom, Marinom Lešom i našim Tončikom. Valjda bu i Dino došao nas pogledati. Nakon toga vozimo Ibicu na Skradinu, znači za 15 dana, doli smo petak, subota, nedjelja, 3 treninga, 2 utrke, prvenstvo Hrvatske i centralne europske zone, jako puno vozila, možda i jedan od najboljih evenata u Hrvatskoj koji se mora dojти pogledati. Tako da, ko ima mogućnost, doli smo s Ibicom, kak sam rekao, startni broj 136, dođite navijat za mene. I niš kaj da vam velim. Vidimo se na trkačkoj stazi, ako ne prije. Ljudi, čujemo se, vidimo se, bok.